Sikhumbulo Phakameni 98.4 FM uThabo kaSambutho bingelela ekseni kuyisabatha mhla ka20 September 2025 siphezulu entabeni zaseNqwaqube lahleli khona ngihamba nabo abagcotshwa benkosi ukhona umshumayeli uSipisi ukhona umfundisi umhlongo nemlaleli nawe ukhona uvukile ohlelweni lakho lithanda kakhulu oluthi sikhumbule Phakameni ungakhohlwa ke emlaleli ukuthi nawe ukuzube ingxenye la uyakwazi ukuthi usithinte uyakwazi ukuthi ungene uthi 0687649969 ukwazi ukuthi uye ku Facebook uthi sikhumbule Phakameni 1910 1976 TikTok Inanda FM wesikephi futhi konje WhatsApp TikTok Facebook silapho futhi usithola kulezo indawo ukwazi ukuthi ungene app download i-app yethu Inanda 88.4 FM norinde uye ku Play Store izothi Inanda FM uyidownload ke leyo app uzokwazi ukuthi ke mase uyidownloadile leyo app ube nawe ukwazi ukuthi uyibambe Inanda FM zonke inhlelo uyithole la ukhona nosikhumbule Phakameni wakho uthole la ukhona ngezikhathi zonke sibingelele Canon SA usonke inobho wethu khona usididiyelele lonke uhlelo njengoba nje sikhona manje sizwakala emoyeni nje uCanon imisebenzi kaCanon SA yonke le sikhumbule Phakameni umthinto umfokamadlala ke masumuzwa lapha ethi wangidala sisuke sesikhona ngempela ohlelweni esikhumbule Phakameni ngiyabona nangu nobaba uhlongwane Newland S2 vukile ukhona bakhona nabanye sebevukile ulive wethu nje ngisawuhlanganisa khona amaduze uzobusa usibona lapha ku live ngicela ubingelele emshumayeli angibonge Thabo Sabothi mfowethu nakule mini enhle esabatha namhla esashilo ukuthi mawujawuve vuma siyawuphinda sibonana bingelele nakumfundisi nakusonke nobho wethu uCanon thimini esabatha ayibe inhle kwabangcwele amen mfundisi wenkosi siqale sibingelele kubona bonke abavukile bevukela ukulalela sithi asikubonga ukuvuka kwabo bonke abavukile sibingelele baba Bhofungana Mahlase ingcwele yethu njengoba sihleli la sibingelele Thabo Sambuthi sibingelele Canon SA mengithi sibonga ingcwele yethu ngicabanga ukuthi angikusho ngokuphinde lokho kukuhle kukubi sesingaqoqa ebandleni siqoqe bonke abanye bazosikhohlisa kodwa uma sihleli noMahlase sizokuzwa konke akukho kunye okudalabela ukuthi khona akwaziyo siyabonga ke ukuthi sithi masicela ukuthi asondele abese yasondela siyacela ukuthi uNkulunkulu asinike indlebe esithathu yokuthi mekhuluma silalele singahluzi okuthandwa yithina kodwa silalele ukuthi konke asitshela kona akuzwa kubani nini siyabonga Bhofungana ukuba kanye nathi kukhulu kakhulu kuthina uNkulunkulu wasePhakameni ahlale beka isandla njalo sitshele kuyikhona kona singanako ukuthi ubani uqhamuka phupha sina ukuthi kupho sitshela kona wakutshela ubani siyabonga amen amen wakhuluma amagama amakhulu umfundisi sikhumbule futhi umhla ka20 namhlanje umhla ka25 September uzoshaya phakathi nezinsuku ngakho impela sesikhumbuzweni impela senyanga yezulu hayi indaba yokuthi okudlula la angazi ukuthi singabe sithi ke thina sesiyophinde sikhulume nini kahle hle bese kuthi 2021 ngolesibili uhappy new year kahle wala
ekulelizwe uyaqala unyaka la umandulo kahle kahle uqala kahle ke ngokwekhalenda lethu labantu lo mhlanje ngiyigcizelela le umandulo inyanga endulele ezinye yona inyanga yokuqala kuthina isiyayiqala kahle mhla ka 23 ngoba phela okhokho bethu babebala ngenyanga inyanga the moon so imuni ke le izobe kahle iqala ke isibala iqala unyaka omusha nenyanga kaMandulo lento ke sesikhuluma kakhulu iyangena kubantu ukuthi unyaka uqala isikhathi kuqhakaza ihlahla isikhathi kuqala isiqale esisha yonke into bese uyaqala kunyaka ukuthi ke unyaka ngokaNkuluNkulu ngiyakubona lokho ekhalenda nakho siyathi sithi uyaqala ngoba vele phela siphila ngaphansi kwaleli calendar likhona iGregorian calendar lokusebenza asikuphikisa sisho ukuthi siyakuphikisa bese lokhu dideka uthi siyakuphikisa cha sesisho nje uqala konyaka ngokwendayo ngokwemvelo thina la inyanga kaMandulo siyawuqala unyaka nayo ke indaba enkulu ke manje sekubonakala ukuthi abantu bayibona indaba yokuqala konyaka sekuthiwa liyabhubha mhla ka 23 ngolesibili iRapture ibhizi beleselwe leyo nto kuzobe kwenzeka ukuthi mina welele omuba kasathokozile ukuthi abantu bayavuka sebeqala ukuyibona phela mase siqala ikhona lencwadi lapha eBhayibhelini lapha encwadini kaDaniel uDaniel 7 letbo uyozama ukushintsha ikhathi nani bafika bayishintsha ikhathi bayimisa ngalendlela yabo manje mase siqala sesibuyele ikhathini kaNkuluNkulu bathukile akaneme umubi sekuqanjwa mangake manje kuthiwa ke liyabhubha ngolesibili agcwala amagesi kushiwo yonke into kuzoba mnyama hayi into engekho leyo ke kodwa ke abantu ke abakholelwayo uNkulunkulu bayazi uDaniel 2:21 uDaniel 2:21 leyo ncwadi uDaniel 2:21 bayazi ukuthi ayikho leyo nto usuyitholile mfundo sengayifunda nje eke sikhulume indaba ngolesibili incwadi kaDaniel yesibili indimana yama-21 uyaguqula izikhathi nezinkathi uyasusa amakhosi abeka amakhosi unika abahlakaniphileyo ukuhlakanipha nokwazi kwabaqonda ukwazi uyambula okujulileyo nezimfihlakalo uyazi okuseba umnyameni nokukhanya kuhlezi kuye hayi noma ungayibamba lapho khona ukuthi kukhona lo guqula ikhathi ziyaguqula ikhathi bese phinde futhi eyibuyisela umnikazi wazo endawo bese kuba khona le kaMateyu 24:36 lethi akekho wazi ihora ne isikhathi ithina akekho wazi nethuba uJesu ubuya ngalo kodwa sekukhona abazi bathi ngolesibili uyabuya kodwa manje kwakusho yena futhi lapha kuMateyu 24 hayi ukuthi kwakusho omunye kwakusho yena ethi athi akasho futhi ukuthi isikhathi uthi inkosi ubuya manje awazi nomusha inkosi yena nomusha inkosi enye ngoba yena mase ekhuluma kukho la ethi mina ngiyabuya uthi ngisho ingilosazazi ubaba yedwa wazi khona sebethi bayazi sebedlule ingilo sebethi bayazi kodwa bedlula nje ukuthi hayi isicela abantu ukuthi hayi bangabalaleli abantu abaphuphayo nzonga ngisho emsebenzini unongqawuze kuthiwa abelungu ababeyipendile bani kuthiwa abelungu ababeyipendile bafaka upendo omnyama basebengena emanzini lapho kuthiwa bephuma
bathi zokhuluma nawe noNgqawuza ukuthi tshela abantu babulale konke abana hey kade abelungu babe ngoba kuzombuso omkhulu bezela ukuthi besibulale konke bathi kuzokubathembisa umbuso omkhulu kanti bakhuluma ngendlela enkulu hey kuthiwa kulanjwa ngemveni kwendaba kaNongqawuza bese nibathembeka abamhlophe bethi khona uNkulunkulu okhona hayi ake sibonge singene kuyo le esikuyona namhlanje bese sidlula njengoba phela ziyakhulunywa umuntu ubuzwa nayi ingane hey manje usho maluku hey manje usho omkhulu nakho kuthiwa ngempela ikhona leyo nto ubotha yibo batatazelisa ngisho izingane lawo ngithe ngene mina kuzomfana omncane ona 12 ngiyobususho kubuzwa nayi ingane athi mkhulu umfundisi wena angithi ngempela kuzoba mnyama ngolesibili athi mina mfana wami udlala abantu akho umnyama uzoba khona ugesi uzobukhona konke kuzobe kukhona bathusa ngisho izingane yazi bathusa ngisho izingane mayibaleka ishiya amakhala izingane zotwana ngasasho hayi abantu abamusa ukuphupha sikule nangesabathe edlule sike sange kodwa kuningi angisho ukuthi ngizoyibamba ngazi ukuthi sikhuluma into eyodwa kuningi Mshumayeli beke sakhuluma kwakuningana ngesabathe edlule namhlanje siyasho sithi sifika kuyisindaba yesikhumbuzo senkosi inyanga yezulu sisekuyinyanga le ungakangeni ngoba manje uzozungena ezintweni eziningi ngifuna ukuzwa le yalesithombe seBhanoyi kwakuze ubalo oqhamuka nendaba othi inkosi ayihambe neBhanoyi kwakwenze njani izindizeni ngeBhanoyi ihambe inhla awukusithathe nje usibeke ukuthi konje ngoba siyasibona isithombe sayibona ihelicopter lapha ya isiyehle entabeni kodwa ukuqala kwayo le ndaba ngoba wayiqala uShembe ukuhamba ngehelicopter agibele imlando egcekeni imthathe yomuthi caba bayeli enhlangakazi mhlambe kwakuchoma amaNazaretha esephambili kakhulu esefuna ukuveza ukuthi eyawo inkosi igibela iBhanoyi engezwe abanye besho bethi ha hey awubheke nangu uShembe ngempela hey uShembe wandiza nangendiza ngempela basho njalo phela abaningi bajayibo abantu babekhuluma kanti babeprofeta bethi uShembe wandiza enhlangakazi nakho siyambona uyandiza uShembe enhlangakazi ngempela ngicela ukusithatha usibeka ngoba le ndaba seloke siyaqa sigcina sesikhuluma ngeinto eziningi ukuthi inyanga yezulu ihamba ngeBhanoyi kwenze njani. Ngiyabonga Thabo Sambothi mfowethu ukhuluma indaba enkulu ngeke ngisho ukuthi yigugu kodwa yayiphendula imibuzo eminingi njengoba senisho nje ukuthi hawu kwathi uShembe wandiza manje ke uma bekhuluma belibuka iBhanoyi lelo abanye besho ukuthi uShembe njalo kuleli yaBhanoyi liyandiza lona uShembe undizayo akusalona iBhanoyi kwathi ekukhuleni kwakhe baba inyanga yezulu yahlanganisa amashumayi ayithoba iminyaka 90 kwabonakala ukuthi lolu hambo ke njengoba lunje aluseluhle enyameni yakhe kwase kubonakala ukuthi hayi unokuba kuthiwe akangayi entabeni ngoba nemoto umgwaqo emibi ngayo uyofika entabeni enjani emzimbeni kwase kuthola ukuthi uma kukhuluma nabelungu bangayidedela inyoni le enophephela eqolo igwedle ikwazi kumbeka noma ehamba esesentabeni eyetendeni aphindele futhi enyuke izindawo imfishanyana cha nebala kwenzeka kwaba njalo lokhu kokwenza ukuthi uma umhlangano uphuma ngakusasa usuzongena entabeni inkosi bese iyaphuma naye indize konke kwasentabeni kube sekulungile iyafika entabeni nanku umhlangano emaseleni yehle ngapha ithi mayifika ingene edokodweni bese ngoba phela ukufika kwakhe entabeni thandazela umhlangano Nkosi sesikhona nampa abantwana bakho
ithi ngangena ke etendeni layi bese ikhiphe izwi awenyuka umhlangano sekuvela ukhona lokho kwenzeka okusenzeka nanamuhla okwakwenzeka nangaphambili yilokho okukhulu okwakwenza ukuthi ihambe ngendiza ibuye futhi lapha ekhaya isizovala umhlangano hayi imzimba wayo ikwazi ukuphuma endlini iye etempelini iyovala umhlangano iwemukele futhi nangamhla ungena kungabe ukuthi yizwi elizowemukela yona ayizukuba khona iwubona umhlangano ungena kwakuyilokho nje okukhulu kwakuyilo konje ubani u1990 lo 8990 kwaku 89 ngoJune kwathi ngo90 kwaba uJanuary okwaba uJune u89 konje uJune nje kuyiwe enhlangakazi ngoba ngoJanuary akayiwanga wakhuluma enye indaba wasiza wangikhumula 89 umhlangano wenhlangakazi waya ngoJune kwahanjwa kwathandazwa kwabuya kunjalo uthinta enye indaba ke abazi njalo uthinta enye indaba ke manje into ehlalelo usipisi le ngoba ekuqaleni ngikhulumile sokuqala ukuvela izinto indavundavo lezi engazazi usuthinta enye indaba ebalekile mangikhumbula kahle uzongicorrect ngifuna ukubona ukuthi le ndaba ngiyayazi 89 inkosi inyanga yezulu ithi Manazaretha nakho sekuzongena uJuly ekubeni kungayiwanga entabeni ngoJanuary ngeke kungena omunye umhlangano kungazange kuyiwe entabeni ngoba uShembe wayenze isifungo sokuthi njalo kanye ngonyaka uzoyisa abantu entabeni inhlangakazi sekuzongena umhlangano kaJuly kungayiwanga inhlangakazi kufanele sihambeni noma singafika esithandaze nje bese sibuya bese sizofa kuJuly ngifuna ukubona ukuthi leyo ndaba ngiyazi njengoba phela ngichaza ngoba nami ngiyayixoxela ukuthi yathi inkosi mina ngangimncane ngo89 uqinisile kulokho esambothi kwakusegibisile la inkosi isho khona ukuthi ya besifanele siphume la siyelinda manje asizuphuma la siyelinda uma siyelinda singaya nje ngoba phela sekuzoba uJune kodwa sizophuma la sibuyele ekuhleni siye entabeni enhlangakazi ngoba kasiyanga ngoJune ngoJanuary ithi ke inkosi sizobona isihamba kanjani kwathola ukuthi ke abafundisi bathi mabehlanganisa amakhanda bathi ayi kuhle lokho kodwa inkosi asiyibheke ukuthi izomisa kanje sizoyimisa kanjani nebala ke kwaphunywa kwahlelwa kwabhekwa zona indiza lezi ezinophephele emhlanje hayi kwatholakala ukuthi abelungu bayakuvuma ukuthi hayi ngeke kube inkinga futhi ke kwakuzoba usuku olulodwa kuhanjwe ngesefungo njengoba usushilo Samboti sokuthi ngiyoletha abantwana unyaka oqala nebala kanjalo kwaba indaba enkulu impela enkulu ukuthi bathi bana hawu nangu Shembe bo kuzohanjwa kanjani wonke umuntu waphuma wathi hayibo yini leyo yenzakalayo waphuma umhlangano wahamba ngala ngikhumbula kahle ukuthi kwahanjwa nezitsha la kuye kuphunyulwe khona kwakufike kuthandazwe kudlulwe kuthandazwe kudlulwe kwaze kwayofika kuhanjwa ngosuku olulodwa ke ngoba nakho kuzofike kuthandazwe phezulu kwentaba kodwa umhlangano wenyunga wahlolwa entabeni izitsha zawo endaweni yazo kwenziwa konke ngokuthi nakho ngoJana la kwenziwa konke kwaphelela kwase kuyabuywa kuziwa ekuphakameni kodwa wonke umuntu wathi siphume enhlangakazi kwaba njalo impela hayi ke uthi ubhovungana kwenzeka lo nguyiphi inyanga uJune kwakuJune 4 uJune 4 1989 ngoba
unesifungo uShembe nenhlangakazi ngonyaka nonyaka noma ngayiwanga ngoJanuary kodwa uthi yena ngoba wafunga noNkulunkulu ukuthi abantu ngizobaletha la qinise liphele kanye ngonyaka ngizobaletha la njoba nje asikwazi ukufaka uJuly singayanga khona iyasho ikwashi inyanga yezulu njengoba usho nje hayi kwathi ukhuluma umlando ongaze ungakhulunywa cha awusakhuluna ingoba abantu abayinaka afuthi abazi nokunaka kodwa manje inkinga bathi bayazi kodwa bamphika ngemsebenzi isho njalo incwadi kaThito njalo impela ithi bathi bayamazi kodwa bamphika ngemsebenzi namhlanje bazi ngifuna ukusho into eyodwa ithi inkosi ilanga Mahlasi ithi ningavuma amaperil enu acile odakeni uthi ke ingulube isilwane sinyanyekayo kodwa uma amaperil enu esodakeni ngisho ukuthi unyanyana lokho esinako ngikhuluma kabi izothi intombazane yilo ngikhuluma ngomnyanyana kodwa ngizama ukuthi noma ngakuthiwa sizwane kodwa khona into enhle ekhona kulomuntu ongamthandi ezokulahlekela uma ungayiyona ngoba uNkulunkulu ingakho enguNkulunkulu woxolo ingoba emntwini ngamunye noma esenze kabi kodwa khona kaNkulunkulu kuyena lowo muntu khona umphefumulo wafaka uNkulunkulu kulo mphefumulo wafaka uNkulunkulu kunobungcwele obudingayo wena ngakho ke uma sila ngiyamdabukela ukuthi ngeke ngiyilalele into ekhulunywa osibisi ngoba uzoyithatha phi lento ekhulunywa osibisi ayikho inzondo ngeke isize asithandane ukuze sizuze indawo emthini wokuphila amen ubezoyizwa apha umuntu indaba yokuthi uShembe wakwanhlangakazi ngoJune masashonga bezoyithatha phi ngakithi man akikhulunywa indawo ukuthi kwakuze khanjwa ngebhanoyi kwakwenze njani konje ngoba ngiyalibona ibhanoyi ngiyambona uMahlase lapho uguqile nayi inkosi lapha yehle yabo nje lesa buka nje lesithombe esinomlando omngakanani umkhulu kakhulu ngoba unesizathu nanomlando emva kwako ukuthi kwangewona uJanuary ngoba abantu babebona ukuthi kwakuJanuary kwangewona uJanuary lapha ke kwangewona kwakuJune yeah June 4 June 4 1989 hayi June 4 1989 umlando omkhulu odumayo hayi uzungaqhubeka amshumayeli bengifuna nje ukubuza ngasho athi ngizosithola sasithombe ngasithola ngempela yakhumbula sikhuluma ngamagugu inyanga yawo ukukhumbula nje inyanga yezulu kuyigugu kwakhona lokho sikhuluma ngamagugu lamagugu adinga kuba singayawakhohlwa amazwi ahlakanipheleyo 22 verse 29 nengayisusa emkhawulo eyashiwa yabekwa okhokho beni indaba enkulu ke le ningayisusa emkhawulo yebo umkhawulo uyikhonkwane nakuyake isikhonkwane lesika akhuluma ngaso uThabo ukuthi uShembe ngenhlangakazi uyoletha abantu kwaba isivumelwano phakathi kwakhe noNkulunkulu ukuthi laba abantu engikuthuma kubumuso baqoqileke wacela ubaba mkhulu inkosi uyabuza uJehova ubashiyephi uthi inkosi ngisazoba khonzela kuwe ukuthi bese homisi babe ngasondeli uma sebefikile uyababika Nkosi sebefikile bese lithizwi abenyuke sesiyamenyezwa ke lapha emaseleni sesiyamenyezwa emaseleni sesiyenyuka ke ungani uJehova sesiyofika phezulu sesibiziwe ngoba kwakuyisifungo ukuthi abantu bayofika inyaka nonyaka indaba enkulu leyo ikhulumayo esambothi ukuthi ngoba akwenyukwanga kodwa ngoJune lafezeka leso sethembiso asephulwanga ngalowo nyaka indaba ke lesikhuluma ngayo kaShembe isimanga lo oyinyanga yesu 1982 noma 83 kwakola koNovember inkosi iya emampondweni eqawukeni inkosi yayikhona ngaleso sikhathi kusicawu kwaku umpondombili
uthinte izingulube madoda umpondo mbili uma inkosi ifika khona ngikhuluma nje into eyigugu engazi kodwa ukuthi emampondweni leli gugu lisekhona yini lasala kanjani baliphatha kanjani uma isiqedile inkosi inkonzo yisabatha isitshela inkosi umpondo mbili ethi indaba ezitha lo nkulunkulu ebesikhuluma ngaye la ngizomshiya la indaba enkulu lena usekhomba isihlahla ephansi kwaso somtsinzi uthi ngizomshiya la wena uma kukhona ezweni lakho ukuxakile uyofika uzoguqala uyamkhombisa uyoguqala phansi kwalesihlahla somtsinzi ubike lokho okubikayo uyabuza ke ubhoda uyise wakhe uthi uyihlo uphilelele khona iyakhomba inkosi uthulele la uthi uyotshela ubhoda ubuye uzela ukhuluma ngobhoda Sicawu ubhoda Sicawu owuyise yeah hey igugu leli engikhuluma ngalo engazi ke ukuthi la nakwa yini isibuzo sesegcikeni ngiyobeka uthi ngizomshiya la lo nkulunkulu iyokhuluma naye akulungisela izinto la egcekeni uma zonakela ilamazwe bengikhuluma ngawo ungayikhuluma ungayishintshe emkhawulo ayibekile uJehova noyihlo omkhulu eqawukeni la kwelakithi lo shembe esikhuluma ngaye eqawukeni lo shembe esikhuluma ngaye inkosi yathi mayiqeda le umpondombini yezwa yafunda incwadi yafunda eBhayibhelini lesixhosa ukuthi ingulube ayidliwa awu yo sasikhona lapho ethi inkosi sasikhona yakho ayitshiwa apha uthi ke hayi ngeke uthi ngeke iphinde itshiwe apha iRaku waphuma wathatha umkhonto ngesabatha nazi njalo ziyagijima mahlase siyayibona nakuya senkozweni siyayibona njengoba ngoba manje lezi izilwane zichithiwe la njengeenkukhu silobe zigcwele thabo siyayibona sasiyibona ngamehlo nanku yathatha inkosi imkhonto yayitshekela yayihlaba imkhonto yathi hey aziphume ngoku amahako akaphuma apha ekhaya ngoku ngoba lo mhlabathi kusho ukuthi usungcolile ithi ke inkosi inyanga yezulu ngizomshiya lo nkulunkulu ngizomshiya la kulesihlahla ithi ngizomhenga nje ayibona into ehengwayo ithi ngizomgaqa la wena uma kukhona okuhluphile uyoza la uzomtshela lo nkulunkulu ukuthi naka into engihluphile sikhuluma ngegugu isikhumbuzo salo lena namhlanje engingazi engazi ukuthi abasemampondweni ngoba zazikhona induna zisakukhumbula yini lokho nanamhlanje uma kunenkinga emampondweni ngingafika khona ngibuze ngesikhombe isihlahla ukuthi inkonzo yayila ngo82 neyikhumbulo obana babekhona bathi sasikhona uthi yayibekelwe ebunako bese ngithi nasi isihlahla lo nkulunkulu washemba amshiya lawo nami enze njani nathethele ingulube zeza la wahamba nangayithatha le ndawo njengendawo ekuyiyona engcwele la kwathiwa inkosi yothetha khona ikhuluma noNkulunkulu lo ozosindisa izwe lasemampondweni shembu yenzile umsebenzi wakhe akekho ongasanga kwenzeka ithini incwadi uLevi 26 verse 12 yinye nje ngiyawuhamba phakathi kwenu ngibe uNkulunkulu wenu nina nibe abantu bami manje uNkulunkulu mesefikile abantu abamfuna yini le dala konke lokho ilezi izona umfundisi akade ekhuluma ngaso hayi siyabonga Mshumayeli ukha kwendala ngoba wawukhona ngikhanje phezulu ngigcine la esiphingo la kwakuneSulumani nesitolo yonke into lihlele kahle lenkosikazi kaMakhotshana uMakhotshana uyazwa ke bathi kaMakhotshana ngesiZulu kodwa lokhuza pick and win yezwa ke ngiyakubona pick and win thina basemvumulo sithi kaMakhotshana izwa kahle abantu ke baningi laba abasontako la kwaShembe hawu linomusa lelindiya lenkosikazi hayibo kwenze njani lithi indiya ngagula toyi manje abelungu bathi hayi sengohlala la koze
ngihambe emhlabeni kanti laliselisha lingavese lelidala kakhulu bathi lobo thina sinoNkulunkulu balingisa abafana laba bathathu uPetro wesithathu imisebenzi yabapostoli abathi hayi thina sinoNkulunkulu isishosho uma sihlezi phansi bathi hayi sibheke abekho abantu abanje siyefana nathi nabanye kodwa into esihluke ngazi noNkulunkulu sihamba naye so thina nake sizokunika khona lithi Solomon uphi lo nkulunkulu enikhuluma bathi ula ephakameni kwakuJuly lafika iSolomon laqhutshwa ngenqola lafika la ePhleni balisondeza enkosini omjwaha wabikwa isethi baba inyanga yezulu uzosukuma laphuma lahamba ngazuma lamnika amafutha yini lahamba wavala umhlangano lafika la ngasukuma iSolomon ekhaya la indaba yabo ngo-August inkosi yayisekhonze njani esizweni sakwaDlamini leScott lalandela iSolomon uthi ubaba inyanga yezulu hawu namanje kawukasukumi lethi leli ndiya cha ngisathi ngiyazama ngehluleka lasho lethi ngiyeza ePhleni ngoSeptember uzosukuma sibonana ePhleni waphuma lapha weza kulomkhosi wamakhosazana kule nyanga esikuyona September lafika iSolomon lathi malifika iSolomon kwathi makuphela inkonzo beza abantu lana balalingelo-dwa ke ngalelo langa elalihamba ngeenqola lathi ngalibona nje athethe inyanga yezulu yathi yini le dala ukuthi ungasukumi sukuma lakhuluma ngesankahla angazi noma lethuka iSolomon lenze njani labamba inqola yalo lasukuma lahamba la uphuma ngesango yaduma ingcwele lo nkulunkulu esikhuluma ngaye ngoba idemoni liyathethiswa lincengwe mangikhumbule ngathi lakhipha indawo emva kwaleso ezinhle ithempeli namanje likhona ezinhle lona lephethe umntu elimaphuma ngala ngemuva yona lephethe umntu ohambile kule insuku edlule ongasekho umshumayela umjwaha abazi lanikela ngendawo lathi ngeke uNkulunkulu lo wakithi nanga uNkulunkulu enza inganekwane phambi kwami angenzanga lutho kodwa wathi ngizosukuma ngasukuma hayi ngeke ake nibhekela ukuthi ayikho yini indawo eningase kuyona yahlelwa indawo nali ithempeli likhona igama lalizinhle isezinhle ngoba uphile ngesihle into edala ukuthi ngiyifake le ukuthi ayingasali ngoba abantu bayithanda into enobufakazi yabo manje sishaya inyoni ezimbili ngetshe lodwa siveza umlando waleli thempeli ekuthiwa isezinhle esiphingo angile thempeli mawusuka la eKajina ngalomgaqo lo oyesiphingo hayi sephingo phela isephakathi yabo nje musesiphingo Musa Siphingo la station Musa garage le jwalithelwa uthelwa yilohoza eduze erenke seThekwini nanti ngemumva okay hayi ngiyalibona hayi leli khona indawana lapha ya ngithi ne hayi don't sesiphingo phela sesiphingo phela nje hayi ke abantu abafuna ukubona lelo thempeli elakhishwa ngoba umlando lo ukuthi lize libe khona leli thempeli kwenzeka futhi endaweni njengaleya uShembe wasukumisa unkosikazi weSulmani eli-owner isupermarket Pick and Win esiphingo hayi indaba enkulu isikhathi manje sithi 5252 sehorendo kugcina manje nanda 88.4 FM 0687649969 bawangixolela abazama ukungena ku Facebook ezwa ngiyabuzwa kunje ngiyazama ukungena ku Facebook lokhu ngikhahlela izolo kuze kube inamhlanje so lesibili ku Facebook hayi lokhu ngikhahlela izolo mina hayi ngithi ngisabathe uyangena ku computer awungeni la efonini hayi ukhona hayi uyangikhahlela impela mfundisi
sale nawe usithatha usibeka lapha ehoreni lesihlanu ake ngibingelele ehora lesihlanu izothi uwamfishane ngifuna ukuqala namhlanje ukuthi unyaka uqala inyanga yezulu iyinhlangakazi ukusuka kwe Dodge Monaco esuka endlini yamatshe yehli yaphansi Nkosi yami ihululuki yaphansi umfundisi oqala ukuhudula izitsha esuka ebuhleni esuka ekuphakameni sasuka ekuphakameni kuyiwe enhlangakazi bese kuba unyaka la uhamba khona umhlangano phansi usuku olodwa ukolo maganda kandaba ebuya ekade memeze hlele emdonini imaphilela tempele wakukhona ngamdedele ebongele hlele esihlahleni somdoni ekade engekho ephume ngesikhathi sokuhamba kwenkosi ilanga ithi inkosi inyanga yezulu wena lankanta zawo lapha kuthiwa baba umakhanda wathi awu manje umbuya uphi kwathiwa baba nangu sesihlahleni yiloka hamba mokhamba inkosi ilanga wathi ayo hambani nimlande men ebongela ehlele emdonini izoqala lapho ke iqala lapho iziyofika ekuthenini inyanga yezulu yakahamba ngemoto eshunqa intuthu angazi noma kwake umfana kamfundisi ukhubisa yini phela kwahlangana ufama ungaphakathi kodwa ngathi kwahamba ngemoto kafama enhlangakazi kwahamba ngemoto zomphathe esitha nophewa nophewa kungekho moto umagojela lengikhuluma ngayo insizwa yalakithi elokhuzini laphansi ogunjini kwahamba ngetandabed kwahamba ngeContinental kwahamba ngeBuick imoto ezama left hand drive wake wahlala yedwa enhlangakazi namakhehla amabili elindele umhlangano ungafikile ehleli nekhehla lakangithi ushaya umthetho nekhehla lakangcobo undikimba kanyuso amakhehla kanyuso amabili angikhuluma ngawo iqonga abantu bokuqala uncika kwangekho umfundisi eduze kwakhe wehlena lamakhehla abashumayeli edabukisa kundikimba noshaya umthetho behleli naye sihlele enhlangakazi thina sizovula isitolo unyaka wokuqala wakhe wehleli namakhehla amabili enhlangakazi kukhona umhlangano wakwaphuma ntambama yalento angazi lento ngangize ngathi mina ngiyaphupha angazi ubani wazi wathi hawu wena mfana ukhumbula leyo nto angazi kwakuyimuphi unyaka part ka 81 no 82 kodwa ngiyakhumbula kwaqhakekala nje ukuthi hawu kwenze njani engangingane impela nami ngalo nyaka kodwa kwaqhamuka abantu nje ntambama nje hawu abantu sebephuma nezitsha kuyahanjwa kwenziwa angisazi kwakwenze njani kodwa kukhona unyaka nje okwakwaba nelokhuzo ngangayikhuluma le nto angisazi ngawo bani nabo bangayikhuluma phela bekusenana yiphithipithana ngalezo ikhadi kodwa ngiyakhumbula khona umhlangano okwaphuma nje impela wangaphuma ekseni waphuma ntambama isikhathi manje ayina kusekhona 2 minutes ithi 2 minutes into kodwa kuningi okwenzekile ngesikhathi senyanga yezulu njengoba nomfundisi ayasho ukuthi hey kokwanzima abafundisi bebalekile ngoba phela siyaza noma dlala babejahiwe babengeke uyabona uma ukhuluma ngendaba kaShembe asifuna ukukhuluma ngoba umadlalo okukhulunywa ngaye mzwane inkosi yayisenhlanhleni kaMgwengwe mzwane kulanda umadlala sasihamba ngeFiat 124 kaPhasika Mkhize uyamazi uyambona ubungani sithunywa inyanga yezulu yayifaka upetrol ka 10 rand wawumningi kwakungaphezulu ka 10 liters
uFiat u10 liters wawuhamba indawo enkulu hayibo uhlamba ongaphansi kwesihlanu wawungaphezulu ka10 liters sihamba siyapi siyala kwakucashe khona umfundisi uMadlala ngizoyixoxa ngoba ngizoyixoxa ngisho noma sesifika kulowo nyaka kwakuzoyiwa kwicala eMaritzburg ngomsombuluko umzwana kade silanda uMadlala sabuyele ideni ka3 noma ka4 sisuka ebuhleni siya eRichmond kamfundisi uMadlala sisobabili noPhasika sisabafana kodwa endleleni sasithandaza ngoba sasingazi noma sobuya la siya khona ngizoyixoxa leyo hayi ke siya ku 5 o'clock manje masibuya ngale uthi umfundisi uzoyixoxa ake sithi kugwinya manje bese siyabuya futhi siyaqhubeka sithi sikhumbule kuphakameni nanda 88.4 nanda 88.4 FM isihlelo lwakho umlaleli sikhumbule kuphakameni sisekhona la sikhathi ke manje sithi 5 minutes past 5 sisekhona kona umshumayeli uSpisi khona umfundisi umhlongo uThabo kaSambuthi lo phethe uhlelo Canon SA sonke inobho wethu technical producer ikhona iloke isihlanganisela naye isivulelile no TikTok ningabatshela abanye ukuthi abazami Nanda FM TikTok bazokwazi ukuthi basibone ngakhona ku TikTok ngoba uFacebook ungikhipha inkani ngilongo uqala izolo bengithi namhlanje kuzoba ngcono lutho siqhubeka nayo indaba umdrinto umfoka amadlala lo kwenkenene zenjalo la ngemuva mfundisi ubale indaba eziningi kakhulu angazi siqala phi sigcina phi kodwa angazi noma ngiyoyikhumbula kodwa ake ngithi kuqala ngifunde incwadi abantu bayithanda incwadi ithi ke incwadi engiyifundayo uThithu oqala indimana ye16 bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu kepha bayamphika ngemisebenzi yabo bangabanyanyekayo abangalaleli abangalungele lutho oluhle abangalwenza umnyanyeka ngokuthi uthi uyamazi kodwa ubumphika okudala ungalungeli lutho oluhle ukuthi uthi wenza bebe bethi abantu wena sikubone wenza ukuthi nokuthi okubi uhlobo labantu anjalo ke lona lolu ukuthi kukhulunywa le indaba luthi khohlwana izinto ezindala ingoba sebenephunga elisha banephunga elisha basusa iphunga elihle kanti silandela uphunga elihle njalo asilandela uphunga elisha silandela uphunga elihle bona sebenephunga elisha ubuza ukuthi uphunga elihle nani imlandela uma senilandela uphunga elisha senimbekephi uphunga elihle seniyayazi into enhle nina ngoba sasuka emakhaya solandela uphunga elihle ngikhumbula ke mahlase usuku lokuqala isifikile inkosi ngikhuluma ngenyanga yezulu ngiqala lapho isifikile inkosi ilanga ngosuku lokugcina sokuzozungeza umuzi ithenye indoda owubona ukuthi uyayivele nje kunephunga elizwa kunyanga yezulu yona yodwa ethi ubaba omncane asazi ukuthi uzohamba kanjani phambili ngoba akayile ehlathini silalele nje mina kade ngaqala ke nje angazi noma ukuphapha noma ukuthanda izinto zabantu abadala bazoyikhethela ke abantu ukuthi bona bacanga uthini ngangimile nje phambili isithi inyanga yezulu kambe wena uyihlo mzwane ekuyisa kophelela wabiza amadoda umhlangano nawe ucabanga ukuthi ubaba kwakufanele emkhona yokwenza kuthina abize wena ube khona simanga ngobona siwazi imfihlakalo zami inyanga yezulu ke kufuna nazi yayinganqini cha
yabona mokuthiwa ngiyengezwa into eshoyile indoda okuthiwa umkhwanazi ethi thina kaZulu asimnyonyobela umuntu simqonda ngqo inyanga kaZulu kwakuyilolo hlobo labantu angikhohlwa eMlazi ngathi ngikule ndaba eMlazi lapha esabalele kuyisabathe emile uthi sangibathukile uthi sakuvula imizi ngimuka amagcekeni uthi sangibatshelile uthi ubaba kaze ubaba wahlakaniphe kabi bangeke ndize ubaba abese kumina ngikhona namhlanje azayishaya isifuba yathi abese kumina ngikhona ngibathethe ubaba wahlakanipile iphakamisa imino yayo isandla sakhe ithi ayikho indoda ehlakaniphe njengobaba la ithi ayimbijana la eSouth Africa amadoda ahlakaniphe njengobaba ngoba ubaba wayevele ezulwini njalo wayeseqhubeka nenkonzo ilanga wayekusho lo ukuthi ubaba wayehlakaniphe kakhulu akekho umuntu wayefana naye cha qinisa le manje na ke ngifuna ukuyiqala kusukela ngalelo langa kwathi babe ngasekho abafundisi abaningi sebehambile unyaka uqala khona uthi babe ngekho abaningi babe bangaki khona nje mengithi ngiyabafundisa mengithi ngiyabala nangesikhathi selanga abafundisi base bengafikile ku12 kunjalo babe ngasafikile ku12 ngoba ngiyabakhumbula nje uKhumalo unene yebo uMaganda banhlengethwa unhlengethwa yebo ngethwa khona umbatha yebo sokuba unkwanyana ikhehla bese kuba umkhulu uNgcobo yebo u7 manje ngiku7 manje u7 yebo kodwa sengididekile umshado usumshile eGoli umshado eGoli uphewe wengasekho wengasekho under 10 nje yazi ngesikhathi ishumi nje round off bangaphansi ka10 kodwa babephethe into exakayo ngoba indwedwe yonke kuze kuyofika kusho ukuthi kwaze kuyofika kudlule koMaritzburg mengicabanga kwakumbatha noNgcobo umbatha nje wayongena eBergville uze kuNgcobo umbatha yongena eBergville yeah kodwa ke yazi ngibuza nje ngoba sengiyadlula nje nami le ndaba ngikhumbula ke kokufanele kuthiwa kuyogcotshwa umakhathini ikhehle iginyezinye befuna ukumkhuphula abanye abe umfundisi kuthiwa wafika wababuza wathi ngizoba umfundisi wesingakhi wayinkinga ke lo muntu kodwa hayi ngibangeli ubaba sekukhulunyiwe nawe usumdala kuthiwa kufa kulungile ube umfundisi manje uthi ngizoba owesingakhi umfundisi kubafundisi kuthiwa ubuza lo mbuzo ngoba ubaba mkhulu wayethe abafundisi kuleli bandla bangeqi 15 uma bekebeqa kodwa bangeqi 20 noma lingakanani ngibuza lento kuthiwa mabe under 10 ukuthi umthetho kamfundisi isikhundla esikhulu kakhulu akudingeka ukuthi ngaze kuba iTemple inomfundisi iTemple ngendlela engathi kuyiyona manje umfundisi angayiphatha nje kuthiwa nje makuthiwa abekho ngempela angaphatha nje kusuka la kuyoshaya kaZulu uthini mawukhuluma kanjalo ngoba labo oden umfundisi akhuluma ngabo umfundisi babesuka la bayongena eCape Town ngoba umfundisi wanga ubheke enhla yoma ngeGoli ame ngomtshalo le iGoli umtshalo asuke phakathi eSoweto uma kuseSoweto azoma ngeFan Renen la neFree State abhekeni njengoba usho nje abafundisi eve kwabantu okufanele babe njengabashumayeli emathempelini kanti nangaleso sikhathi abashumayeli wayephatha indawo indawo kodwa umshumayeli kunjalo ngisusela njalo lento ngize kuyicacisa kulento ayisho umfundisi njengoba babale sithola ukuthi ebandleni babe under 10 kunjalo impela abafundisi bewenza umsebenzi futhi bawenze ngoba inkosi yayibathuma futhi mase kuya ngasekugcineni ke Thabo nomfundisi ngicabanga nobaba uMahlase umshumayeli base bengaphansi ka6
kunjalo babe bancane kakhulu babe ngaphansi ka6 kodwa kwafanele kulezo nsuku babaleke bonke ngesikhathi senkosi la ukhamba kwelanga kwafanele babaleke bonke ngicabanga ukuthi yayikhona inhloso yabantu yokuthi kudilizwe lokukholwa kuqale phansi ingakho kukhona indoda ebuza inyanga yezulu kuqala ukuthi uzohamba phambili yini ehlathini ngoba manje sebeyisethe kusethe angithi manje umuntu oyesesele la owayeseyi-threat kwase kuyinyanga yezulu sebebaxoshile bonke lapho ngiyakhumbula umadlala umudlula kaBhekuzulu kwasizwa indoda yakadube ayishayela kaphaqo wengeke safika la yakhona ungakafika emgwaqweni ojikela kaJina la kuse 320 khona phezulu kwekamelisha washaya istaff lapha ebhasini ihamba ebaleka uMaganda bamlandela waziwa ushona ngakaJina ilapho afike bambamba khona waziwa umemeza wathi ngifela wena Shembe ngiyakhumbula amazwi amazwi okugcina kaMaganda lawo wathi ngifela wena Shembe and sasikhona silandela ngemva silandela labantu abahambe benza lezi zinto kodwa amazwi okugcina ngiyawakhumbula uthi ngifela wena Shembe amazwi kaMaganda lawo kwathi makufika isikhathi sokuthi kufanele kuphuma umhlangano wezinhlangakazi ngithe ngizoyiqala lapho abafundisi abekho kwase kuyabhekwa ngiyamba ngathi abantu abaningi bakhohlwa kuno ngithiwe weyibamba ubukhosi lasemlwandle igama lakhe lelifu lokuthi futhi umfundisi uyigama lakhe umfundisi Ngcobo ngizwa kahle uyena kowaphuma nomhlangano kaJanuary oqala ngoba uyaphezulu kwentaba senhlangano angazi abantu bakaNgcobo ukuthi sibongo sakaNgcobo kwabanjani njalo singene la ekutheni khona okwenziwayo ukuvikela umsebenzi kaNkuluNkulu njalo ngoba usulalela kahle nankosi ilanga uDen wama ngebhawodi wathi inkosi ngala kwaphela nje nala uma sokufanele kukhuphuka umhlangano indoda yakaNgcobo futhi emlwandle iyona ekhuphukayo yahamba nomhlangano yaziyawungenisa phezulu kwentaba inhlangakazi lo mhlangano engikhuluma ngawo uma abantu babehlangene u500 mhlambe babe baningi ayi kunjalo ngalelo la 77 yeah wathi muqhamuka la embumbula ngisho imbumbule yalesiphingo ngisho imbumbule yakithi intaba le ngaphesheya yakithi kuthiwa imbumbulu obheka amafu kunjalo aqhamuka simile enhlangakazi silosibukalela ikhehle lihleli lodwa lapha namakhehla amabili ushaya umthethwa nondikimba lilinda umhlangano nomhlangano awulindile ingabe unabantu abangaka kunjalo baqhamuka isigubhu sithi tu angaza ngikhuluma iqiniso angikhumbula ukuthi zazi khona impumu ngaleso sikhathi lezi ezikhalu ubuhanguhangu isigubhu angikhumbuli futhi ukuthi zayikhala zibe mbili sasesinye impela nangesikhathi selanga isigubhu sasisinye sasikhala ngendlela yaso futhi nangalelo langa sasikhala ngendlela yakho kukhulunywe ngogoba kuthiwa ugoba umshaya isigubhu kunjalo owathi mephuma ugoba umshaya isigubhu sashawa umyende ngoba wayeyedwa kwasuka umyende weche ngathi balamana nomngomo umfundisi mukuba bukusisa bude futhi yabona uma babe nomqala emidibo wabili bongathi bale sasikhala sithi sasi nomahluko isigubhu somhla ngifakazela emahlasi uthi unamanga wena manje ngakuthiwa umshayi wesigubhu kwakumshayi wesigubhu somhlangano oya entabeni engcwele awuzothi mukhathala usithathu sinike omunye sishawo omunye ngoba kuyiwe endaweni yokuphelela njalo asikhuluma iqiniso angifuni ukukubuza ukuthi ingabe
sisahamba ngakona ngifuna ukukhuluma kodwa ngisho into yayenziwe wakhuphuka kumhlangano wafika wahlala umhlangano enhlangakazi angazi ukuthi unyaka wesingaki lo kodwa kwakhiwa nje amadokodo ayidabukisa ngesabatha lokuqala kwakuyidlanzana nje around inyanga yezulu labantu ababekhona kuthiwa ingabe bobuya ini izulu ngeke asiboni inkosi ingekho ngoba ngaleso sikhathi kwakuthiwa inkosi ayikho kunjalo ngesonto lokuqala yayishaya inyanga yezulu inkonzo yayishaya yayivala sagoduka angilalanga edokodweni nje nami ngalelo la ngangisaba ukuthi mase ngiduma ngangilalela kamhlonge ekhaya yeah ngoba yalazi izulu la akekho umuntu onesibindi abanye futhi waphela kuthiwa inkosi ayikho ngesabatha imoto mhlambe ingabalo ezafika ngesabatha kodwa kwathi ngesabatha lokuvala zatheleka awu sebekwazi ukuphila isonto lonke zatheleka akho lutho olwenzakalayo zatheleka imoto zafika imoto kwasabathu ilonyaka ke ngazi ukuthi wesingaki kodwa kwase kunesikhathi weDodge Monaco iDodge Monaco yayipaka imoto yayingakakhuphuka ukuze iyofika phezulu yebo kwakugcine ngejipa kahulumeni eyakhuphuka ngosuku lokugcina lwenkosi ilanga eyehlibanjwa inhla isuthi ngala nangala behla nawo bethize umoya kuphume yonke imizi yakanyuswa esigedleni komkhomazi bethi labantu basamfundini uShembe yini la benza wonke umuntu wayethukile ukuthi abantu baqonda ukubulala inkosi liyani izulu kunodaka kwakusenodaka kakhulu lapha kwakusa umuntu ephethe iplate awelichitheka zayibamba yazazofika phansi uthi umshumayeli ubaba umjabulelwa khuzwayo yambona ozala nayo nokhuzwayo wesibhemgwayi kwakuthiwa isibhemgwayi phela imoto zaka GG zaka ZG kwakuthiwa ubhemgwayi manje na ke wayinduna kukhuzwayo ozala lo khuzwayo ushaya uphiyane manje ngizwakala yeah ozala lo khuzwayo ushaya uphiyane uthi uMorgan baba kaMorgan uthi umjabulelwa ke umfowabo kakhuzwayo uthi ngawela ngahlala ngaphesheya lapha esigedleni ngakontengo wehamba ngehasha umjabulelwa mesuka engonweni uthi ngahlala phesheya uthi ngifuna ukubothi masiphunyukele moto umne wethu bazombulala amaNazaretha phela ngalezo ikhathi i4x4 le yayingaziyo ukuthi imoto futhi amaNazaretha ngicatha aqala lapho kuyibona ilapho kwathi makohliwa kwathiwa ke ngonyaka olandelayo kuthengwa imoto akuthengwe le moto kahulumeni yahlanganiswa imali isidumo kwathengwa ujipa ohlaza kunjani okwakuyiwona okwakufanele unyuke nenkosi ngo1977 olandelayo yebo wathengwa lo jipa cash kunjalo Land Rover yeah wathengwa ngisho ukuthi ke wahlalwa ke enhlangakazi nalowo mhlangano ngesonto lesibili bagcwala abantu imoto ayihambe ngayo ngonyaka wokuqala angisazi ukuthi kwakuyimoto kabani kodwa kwakuchibiyelwe kwakwekaphewa uMagojela yebo wayenemoto enhleke futhi kwakwekaphewa uMagojela ya ngani mayibovana sayikhumbula ukuthi yayinjani ngathi yayibovana imoto afika ngayo sasihleli ke enhlangakazi yahlala inyanga yezulu enhlangakazi waphela umhlangano kwehliwa kwabuyela ekhaya kunjalo mifika futhi inamathela kulawo mazwi sonto lokuqala uthi ngibona inkomisha apha amasosa leinkomisha bakhishiwa abantu ngibona inkomishi apha amasosa leinkomishi wathi abantu bonke abakhishwayo wathi bakhona abanikazi babo la kodwa labantu enabakhiphayo abekho bona labantu bazintandana abalandwa abantu ukuze kubuye wonke umuntu ngoba ngaleso sikhathi
omfundisi unene babeveli bekade bakhishwa kunjalo omfundisi unene abahambanga khambila babeveli beke iyona ke lo nyaka kwabuya ngawo omfundisi unene nabanye nokhuzwayo wembhobho kunjalo impela umuntu engazi noma wayesekhona yini emhlabeni uhlambisa ngathi wevele ngasekho ngoba ngikhumbule buye hayi wengasekho kodwa ukhuzwayo wembhobho wabuya wakithi lapha elokhuzeni kaSwayimani yakoswayimani yeah babuya okhuzwayo wabuya ulokhuza babuyiswa inyanga yezulu kunjalo impela babuya ke ila sengifuna ukuxoxa ukuthi kwangekho umfundisi ngaleso sikhathi mase kuqala udaba lokuhlukana kwase kuqala udaba ke lwecala kwafanele balandwe abafundisi ngithe uMaganda wabongele esemdonini kaMdedele nangu umhosho komdedele la ngezantsi webongele khona Maganda kandaba kanti le ndawonye baze bazinqaba Maganda kandaba sasitethe intombi ngathi uthi badlule ndawonye wabagwazo kandaba kwazi inqaba kwangathi usho njalo inyanga yezulu yambiza ke wesefika wathethelela uMadlala ngisazi ukuthi 70 bani la khona inkosi ibiza abantu ukuthi ubani ozolanda umfundisi uMadlala kwatholakala ukuthi uPhasika Mkhize umshana kamfundisi uMadlala yena umuntu ongcono kubuza ukuthi umaphi umuzi kamfundisi uMadlala kwase kutholakala umfundisi kamfundisi uMadlala umaphi useRichmond yeah seRichmond lapha ngasendaleni yayibona yeah esikoleni muhlela phansi ohlela esimozomeni usendaleni ungala kwendaleni esikoleni sase sitholakala ukuthi uMkhize khona kwase kube mina noPhasika esiyolanda umfundisi uMadlala mesifika ekhaya kamfundisi uMadlala lapha endaleni sithola umfundisi akekho ucashile akekho ngisekhaya ngendlela okwenzeka ngayo izinto isimo simbi usasaba nama usaba ngisho ukuhlala ekhaya sokudlula iminyaka ngasahlala ekhaya mesifika kugogo okuyena onkosikazi kaMadlala wathi akekho la hambani niyomthole idini kaShelembe sa driver sikonde 18 manje kaShelembe ngithi kwakuseyideni bela kodwa kwakuseMaritzburg kaShelembe safika khona endlini sakhuleka egcekeni sangeniswa kunamadoda agadile suka kude asingenisa lamadoda ayenizo cha size kumfundisi asisho ukuthi sokwenzana sangena safike kumnyama endlini la singena khona siyabona khona abantu bahleli nangu umfundisi emsamo nangu baba uShelembe uhleli lapha esihlalweni hleli phansi umfundisi uMadlala hayi sibingelelwe nathi sihloniphe ngendlela yakho cha sithunywe inkosi inyanga yezulu ithi asilanda umfundisi uMadlala kwaphendula yena ubaba uShelembe wathi uMadlala ngeke ayi lapho wathi uPhasika ufanele ngiyithathe inkani yakhe malume nawe usho njalo ukuthi ngeke uye lapho na wathi cha Phasika ngiye amazi kaMadlala saphuma sangena emotweni sabuyele emva eRichmond ngopetrol ka 10 rand usufakelwe inyanga yezulu sabuyele emva eRichmond to from Maritzburg 18 ubuyele eRichmond petrol ka 10 rand sabuyela gogo uthi umfundisi akizi uthi ke ugogo hambani nimbuza ukuthi useyikhohliwe indaba yakhe nomfundisi wakhe owafela ngaphandle amazi kagogo ubone ngathi uyoyizuza leyo nhlanhla yena
hey nani nenza nje indaba enye ukuthi nibuyele egogo ningabuyele enyangeni asibuyelanga inyanga yezulu kuba nizobuya phela ningaphethe lutho asazi nalento ayidala ukuthi sithi asibuyele egogo wathamba nini umbuzo ukuthi wayikhumbula yini indaba kamfundisi wakhe umncane khumbula kahle ukuthi waba nenhlanhla yena uzoba nayo leyo nhlanhla yokulandwa hey safike sabuza lawo mazwi sacishe sashawa akaphendulanga sabuyele emumva sibalekela ukuthi manje ukuthi sifuna ukushawa kuthiwa anizofika la niyakhona ngoba niphikisana nezwi lamazwi kwaphendula mina lapho ngathi sithunywe izwi lamazwi elingehlulwe lutho sizohamba futhi sofika la siyakhona ngaphuma saphuma nophasika endleleni kwakuphela ubungane sasambe sihlabelela kwafanele sithandaza sabuyela salukwazini futhi sithi salukwazi buyela nokugcina manje nimbuze ukuthi ubani osondele kakhulu emathanjeni kamnqayi lo mbizayo nalahleli naye sabuyela sathi masisho njalo sesifika khona edeni wathi sengiyahamba wathatha isikhoma sakhe wangena emotweni ngamvulela esihlalweni esingumva wahlala ngemva wahlabelela esuka edeni asibange sabuyela gogo okwesithathu wahlabelela esuka izingane zikamkhize zila emzinyathi ukhona uMakampume lapho uyayazi le ndaba sasike siyixoxa ukuthi thina salanda umfundisi uMandlana abafuna ukuyazi abacabanga ukuthi amanga la emzinyathi umudlule emathinini nanku umzono round omkhulu nendle enkulu emhlophe bofike babuza ukuthi ubani owalanda umfundisi uMandlala eyideni kaloku bof angikhulumi ngento ngenabufakazi bofika sifuna uMakampume uzofika abaxoxela uqinisile ubaba omncane ngangibiza ngobaba omncane phela ibona abalanda umalume lapho mengene emotweni wangena ohlala ngemumva wathi baba ngikulolu hambo olusizi nolwezinyembezi hambana isondana hamba nami wemhlekazi ungangishii kuleli hlanza wayiso engayishintshi elokuthi baba ngilolu hambo losizi nolenyembezi umuntu uyakhala usizi silubonile wahamba unyuke kufeni lo muntu wahamba sathi masingena enhlanhleni sasangena ngo 3:30 kuya ko 4 lapho sathi masifika sikhuleke emaphoyiseni ngani umkhona yini umuntu osekhona owayekhona lapha esangweni enhlanhleni sasiya kaMngwengwe inkosi inyanga yezulu kaMngwengwe yeah ekulungeni hayi enhlanhleni yakulungeni emkhambathini kamvangela uMngwengwe okugcina ezomfundisi yeah sathi masifika emkhambathini ekulungeni yeah sathi masifika khona ekulungeni yabona ingana indawo sihambe ngo10 rand yebo inentaba futhi le ndawo hayi inentaba inamajiki nayo into sathi masifika khona esangweni sasikhuleka amaphoyisa ayigadile ngalokho kwakunzima ngaleso sikhathi kwakusesikhathi lapho kwakungazi ukuthi kwenzakalani kwakuse ningqushunqushe eziningi azikho inqushunqushu manje azikho siqhamuka ebini omzima kakhulu sathi masime esangweni hayibo ubani lo vele veranda inyanga izulu advateteleni yeswana sasikhuphuka ngaleso sikhathi ekusenthatha kusa sasikhuphuka sesiphumile emotweni thina sobabili uMandlalo ugoqene uyasaba njalo amakholo yawasabi intathisha usaba amakholo akasabi ugoqene emotweni uyadabukisa wephethe isikhwama sodwa nje ngano wabuyile umvani wayilanda ezinye izinto sasikhuphuka siya enkosini inyanga yezulu afika abingelela baba bakhuluma simkude base nina abafana hlala naye kuze ekuseni siyahamba siya eMaritzburg amen
unodabo laliyongena lomcala eMaritzburg kwavuka ekuseni kwahanjwa bayo eMaritzburg ngalelo la kwabuye eMaritzburg weseqala ke uyajwayela ngoba sebona nabantu abaziyo wanaba walibona uthando wanaba wahlala umfundisi Madlala amen ileyo into kukhona kunye bengubalile ngakhohlwa ungikhumbuza into enengiyibalile ngizokhuluma ngazo khona kunye bengubalile ayubale kwakuningi ngoba sengiyibalile indaba yemoto isuka la endlini yamatshe ishayelwa ukhaya ngema iyona ke esasele ishayelwa ukhaya ngema imoto indawo iqondile esizeni ayimile nakanje imoto imiqondile imoto ayisisuka la endlini yamatshe phansi kwenhlangakazi yayisisuka imoto yasuka yaqonda ngqo odongeni kunodini lwendlu uqala okufanele ifike ishaye ngekhala phansi kunomgwaqo ngezansi siyayibuka ibuka wona wonke umuntu kwathiwa weshembe yawujomba umgwaqo yeqa emgwaqweni yaza ushona phansi emoshini agijima inhlayisuthi suka phezulu igijima ezifi yobamba inyamazana ebalekayo yagijima bayifikisa ipakile phakathi ehlahleni ngabona isimanga uyabona ukuthi iDodge Monarch ingakanani zabuya nezingodo ilwane zasezulwini zabuya nezingodo ngathi ingodo zazingaki sasifakwa isuka ngala emotweni ziya ngala zisuka ngala emotweni kwabo kokuqala futhi ngaze ngiphinde ngibona imoto iqukulwa abantu beyibeka emahlombe yakutshela ayilandwanga ilokhozi i-breakdown zayiqula sathi yiza umoya zeza nayo zafika emgwaqweni zakhuphuka nayo ethi yiza umoya zihamba ngomgwaqo yiza umoya zaze zafika zoyibeka la isuka khona simangaliso leso lamagugu engikhuluma ya zaze zawoyibeka insizwa zithi yize umoya zaze zawoyibeka Mawukhuluma ngensizwa ukhuluma ngenhlalisuthi ngikhuluma ngenhlayisuthi ibandla lika Bombela ngikhuluma ngenhlayisuthi la angikhulumi ngalentsha okuthiwa woqhawe ngikhuluma ngabantu abanegama abangalithintanga zaze zawoyibeka amen lapho lenyanga izulu ke ukukhulunywa ngawo namhlanje sikubonile okuningi kwenza ngiye ngayikhuluma indaba yenja eyanuka izitsha inje yanuka izitsha ithema isinukile izitsha zayihamba ngeFord Custom custom noma yini le amaveni la kwakuyini lamaveni ama Ford Custom lawa ayibuya pareke yeah lawa ayethimelo khuza ayethime suka mekashaya ibhampu elodwa igqume ibrings zakhona igqume kuze icishe iqede ilokhuza ihamba amaphoyisa 100 meters yeah izihambele mhlawumbe 100 meters kunjalo ilokhu igqumithi zayihamba ngayo yayinesitsha lapha phambili kwezinhlali izitsha phezulu drive sasilapha sikuvalo izwakala mokufikwa lapha emngceleni ngalelo langa ngicathi izitsha ayingenanga zona egolela sangena esangoneni ngasenhle ngithi noma hasha lazangena khona ilapho la ifika khona amaphoyisa kwakunyaka wesibili wenyanga oqala mfundisi oqala lo cela ukuphazamisa ngoba wayixoxa lese nami sengikhumbula ezinye inyanga ezulu ngivala amabomu ngibuka iwashi kanti kuzovela kuvuka ezinye kanti le uyixoxile inyanga ezulu ikihamba eGoli kufanele iye stadium yeah bakhumbule enye indawo yes sihamba ngeSuper T Super 10 Super 10 yasekhishini yayithenga umwela simwela siwethenga imoto ngiyakhumbula ukuthi yagcina irenka la eNanda leyo Super 10 Super 10 Super 10 yayino 27 anganoma bangaki ngiyakhumbula noma NJ
27 ngathi 18 kodwa ngekhumbula yeah kwaba amateksi okuqala eNanda neGGN E20 ayithenga umwe lase kwangiyona ke yasesontweni yona size kuyo Jabulani ngathi sokubizwa ngani iJabulani Stadium lapha ngathi sibizwa ngani i-amphitheater noma stadium amphitheater kwakungenwa khona senkuthi sokubizwa ngani manje khona igama elihle size inyanga izulu ihamba phambili kuthiwa sokugcwele kuthe kuthiwe kulethwe abantu abahluphekayo nabagulayo ukuthi kuzogidwa umgido uzobukelwa sokukhokha lento into kaShemba sakusa concert letho into kaShemba ayifani neyabantu kuthi bazofika esangweni sithi yangena kuduma ingcwele khona sebengaphakathi kwaManazarene kuduma ingcwele inkosi yeza yathi saduma ingcwele yadlula into yasezulwini inyanga izulu idlula ngaphandle hayi phambi kwesango phambi kwesango yadlula holo Bible nayibheke Rockville cha ukuthi mhlambe ke iRockville yofika ishintsha ibuye mingene eRockville ingangeni kaNkomo iye park ngaphesheya ngasedamini eRockville ifika ipark ekhona apaka amabhasi kunamabhasi ngemumva ifika ipark ekhona kumenyezwa thezinankosi zokwesikhathi senkonzo sedlulile lapha nampo umkwe hayi umkwana sebefikile sebeshila iJabulani bazobuza baba wenzani manje akukhishwa isihlalo kwakuhlala kwagqoka uNazaretha yabona ukhodla kuyahlupha ngabe ngokufika umuntu engazi kushiya igama lokuqala alisho ukuthi wahlabelela wathini kodwa ngisazi abantu baseGoli ababekhona kufanele ngabazi yabona umfundisi Vilakazi nomfundisi Masango bahambe kaba abafundisi ngobona bebangikhumbuza chayi kwangekona eOrlando Stadium ngoba nento ngithi eOrlando Stadium kodwa hayi kwangekhona eOrlando Stadium ya kwakuseJabavu iJabavu la ngiyabona iJabavu sokushintshile manje igama lakho ngihambe yini kwakho nje kwakuthi uthi mesekhulu uthi bayabuza abaningazi balomsebenzi ukuthi lapha kethi ngene idumbu ngena abantu abafile labantu okuthiwa bayalamba mebelamba beze labazothandazelwa esontweni la abeze labantu bezocela la uShembe uzokondla indandana kodwa ngisayanga lapha kodwa ngisababelethela yasho inkonzo mfundisi ake uyinanulukisele kahle le uthi ubaba inyanga yezulu utshela umnkwena uthi hawu baba weza ngapha sikulinde kahle ithi inyanga yezulu la bengihamba nabo yes abanikazi balomsebenzi leyo ndawo la bengihamba nabo uthi la bengihamba uthi akuhlambulukile ngenza uchaza mshumayeli uba umkwena abantu bazosala abantu ba umkwena sizombeza lapho manje umkwena uBishop omkhulu we-Council of Churches uyena wayephethe Council of Churches ngalezo ikhadi wayengekho ngaCouncil of Churches wengakulama sonto ayimele yeah right wekulama sonto ayimele kodwa ke African Independent Churches yes AIC that's right yeah umkwena ke kwakuyinkuzimalanga impela uyena lo okwathi mzokane umuphi unyaka inyanga izulu izogcotshwa ngokusemthethweni wabantu sengathi 79 uyena lo othatha isiqhoko ibeka sizomveza manje ikhona njalo ikhona asinesama Sulumane uyena ke lo umfundisi umkwena bafika ke lapha uthi laba bangiphethe bathi angingangeni la ngcolile laba ujika sekhona abeze ngapha uthi kabezela sayipa ke Rockville phezulu kwedamu naku kaNkomo nankomo kangenanga
kwase kujaha inkonzo ngoba inkonzo wafanele ingene kwakusikhathi senkonzo wafuka afaka inkonzo wasezulwini indaba le yanto ebiyokwenziwa lapha laba benza izinto yabo lapha kukhokhiswa abantu kune entertainment sebekhokhile uzobuka umgidi uzobukwa ngemali uzobukwa ngemali egroundini la kudlalwa khona ibhola eliphambanayo nokukhona okubuye futhi ukuthi makunemngcwabo kungeniswa idumbu khona la enye into le osuyiveza emfundisi ngoba amasonto sike sibone mangakuthi kushoniwe kungena amabhokisi kungena eNazaretha ayenziwa le isidumba singeni ethempelini asingeni ngenzela ukuthi icace lapho ukuthi lento isuka futhi asingeni isidumbu la kukhonzelwa khona uNkulunkulu kunjalo ikuzicace inamba ke bengishilo 0687649969 0687649969 babuhlongwane Newland East uthimini yesabatha ibenhle kwabangcwele amen babuhlongwane ngibone futhi la khona omunye uthimini yesabatha ibenhle kwabangcwele igama ngiliboni ke akalibhalanga ngithi ngiyabheka nala bhala uthi nje usa okay siyabonga uFacebook ungilani kodwa Nkosi waziwa ngigila uFacebook ungigila kanjani ngoba nakhona konje vele hlulekile ukungena abantu ababoni kuFacebook bakhona kodwa ku TikTok no TikTok usuvele wacisha okwanamhlanje nje hayi angibathembise ukuthi abantu abangazange basibone namhlanje ku Facebook balimele liyoshona amaclip ambalwe sekhona ku Facebook ngizozama nje ukuthi ngifike manje ngiyilode le nkonzo yanamhlanje bese sincenga sibone ukuthi ke kuzovuma yini mongahambanga nogesi mhlambe lishona ilanga kukhonyana okupostiwe ngoba zibalekile impela ezikhulunywa namhlanje nanku Facebook usungena ku laptop kodwa efonini ke hayi usanqaba angazi kwenze njani umshumayeli khona usakukhumbula isikhathi manje sisathi nje 13 minutes to kusekhona imizuzwana ngizole ngihambe ngijwaphuna nje lana lapha ya Sambothi mfowethu ngikhumbula eJudiya ngomunye unyaka mhlawumbe phakathi ko 85 86 ngoba ngo 87 ngikala lapho 87 inyanga yezulu ikhuluma indaba enkulu yini ikhukhula kwakuthiwa udemonia ka 1987 umhlaba uyokukhumbula lo kakhulu la kithi eKZN la konakala kakhulu khona izinto kuvuleka amathuna kwenze engalweni wani lemvula ina ubaba inyanga yezulu ungapha ngakuthina ngaseNatal ngoJuly ngoJune ngoOctober kufanele awele aye eJudiya kwahamba yonke into ama-bridge kwanje yakwathola ukuthi uhlukene inyakatho isele yodwa neningizimu isele yodwa thukela lahambile ibridge lahamba ibridge yokuthukela uma yayizophuma lapho futhi iye kwaMpukunyoni khumbula kathi ukuthi sadlula lapha eMfolozi ibridge la khona liphansi elalakhiwe ngaleso sikhathi kuthiwa kuyadlula ithi inyanga yezulu isho kanjalo ngithi lemvula ngiyilethela ukuthi abelungu basakhela ama-bridge amasha aqinile kunawa kuqala la othukela kwasala ibridge elilodwa lalakhiwe amantaliyani nanamhlanje lisekhona linensimbi elalima ukudlala imoto eyodwa yothi ngaphuma ngaphesheya kungene esibili welele ngaphesheya ilona esawela ngalo lisele la iverele lelo bridge abangayilazi
ukuthi ukhuluma ngani abake bahambe Verelem nanti nalo liseceleni futhi nalo ngasenhla uyothiwa ngathi nalo lisele ithi ke inkosi ibazokwakha ama bridge angeke asahamba nanka namhlanje khona siyafika ikhukhula ama bridge amile kulawa akiwe kuvuselelwa lawo aka 1987 inyanga yezulu iphinda amazwi ashiya ubabamkhulu uthi ubabamkhulu mayibuza amadoda masizwa ukuthi ngicelani uNkulunkulu mayithi amadoda hayi ngeke baba isikhathele thina ukudla umlaza weinkomo zethu sesifuna ukudla amasi manje abelungu abahambe sifuna izwe lethu ekuthiwa wahleka ubabamkhulu wathi hawu nithi la khamba belungu lokho ningakakwazi ukukhuluma ngisho nanephepha nje nithi akhamba belungu nina kunjalo uthi ke mina ngedwa ngithi abangahambi ngoba ngisafuna banenzele yonke into lelizwe balilungise kahle uthi ngiyabona la nalama bloko lawa akhiwe ngensimbi kuhamba guge ngifuna banakhela amabloko akhiwe ngamatshe balungisa imigaqo bayikhonke benze yonke into uthi futhi mase beqede konke lokho nize ningabaxoshi bayihambela nje abelungu mase bethanda ukuhamba nize ningabaxoshi nayi imigaqo namanje sidlala ama traffic la iyakhiwa uthi ungena ku freeway kubhizi noma ubheka le kaZulu ayisemihle imigaqo bayayakha washo uShembe wathi ngifuna benze yonke into banakhele ngisho imigaqo bakha ama block uthi ngoba uma beke bahamba bengayenzile yonke lento bayonibize enkulu imali mase nithi nina abazonilungisela lento ngoba nyobe ningakwazi nina bayobuya kodwa bayonibize enkulu imali ukuze uthi ngifuna bakhe yonke into ukugcizelele lokho Thabo Sambothi mfowethu ngoba kuthiwa kukhona osibudget nje namhlanje iyo lemgwaqo uBhombela akhuluma ngayo namhlanje usuka la uyongena eGoli uMpiza wathi uBhombela banenzele yonke uthi ngibalandele lokho manje na inganekwane uma ethi uyobalandela selikhona futhi ke emahlase iphunga lokuthi bayahamba angithi abe sokhona u40 othe uhambile lapha kubaba omncane kubaba omncane manje babhizi namabridge bayakha iphunga lokuhamba bacakekile bafuna ukubuya kodwa sekuyini iphunga lelo lisho ukuthi kukhona lokho ukuthi sifuna ukuhamba sekukhonyana iphungani impela likhona iphunga cha sebehambile phela abanye awusebehambile sengathi lapho lo uthe ufika lapha nalo becela khona kana niphethe lutho kana ngiyolamba nje uyafika kuthiwa boka abantu befaka imoto emamoli laba banalutho abana ungikhumbuza leyo nto leyo ukuthi njengoba usho nje umfundisi uthi wathi bazoyihambela wathi ngabaxoshi sebeyihambela namba sibabonile sibabonile bayihambela baqamba manga abantu bayabulawa kodwa umuntu uyabheka amacala amaningi akhona yibona ababulela abantu eniseliphelele truth uShembe akayikhuluma manga cha sibabonile ngamehlo behamba kakhulu beyihambela bethi siyayihambela thina ukuhamba sihamba thina sanishiya manje amadodana olahleka ilawo magugu esinawo uma kukhululwa ngamagugu ukuthi uShembe wakhuluma wayibeka izinto inhlahla embi esinayo ke iyo leyo yokuthi kasinaki uShembe akushilo njengoba umfundisi kaDesho nje ukuthi unganaki ukuthi ubani okhulumayo inaka ukuthi uthini okukhulu yilokho naka ukuthi uthini abelungu bayizwa indaba kaShembe bayayizwa abamhluphi kumanje ngoba bamtadisha kahle fika babona ukuthi ngeke asihlale phansi sibheke phansi silalele lo muntu njengoba ekhuluma lokhu ukuthi uJesu wakhuluma wathi hambani nishumayele ezizweni zonke uShembe kwenzile kufika belungu la begulelwa izingane uShembe wabaphilisa bambona ukuthi uNkulunkulu ukhona eAfrika abaseAfrika bambona ukuthi uNkulunkulu ukhona amandiya afike la hluphekile efika kuShembe uShembe wawasiza
amandi yambona uNkulunkulu ukuthi ukhona amlandele lo inkobe la besihlale umkhonyana ngano inkobe ambona ukuthi lo uNkulunkulu wawo baba mkhulu nathi uNkulunkulu wethu uma ethi uShembe sokungokwesihlanu ngifike emhlabeni ubeqhamuka kuzo lezi zizwe zonke zanenhlahle ukuthi lo waNkulunkulu esasinaye ubaba mkhulu ababeko nangu sekhona kodwa usenje anye into eyenza lezizwe kakhulukazi abelungu bambone bamhlonipha uShembe bamsabe futhi kakhulu uze nesystem yabona abantu abamnyama uma abanayo isystem mangithi abanayo isystem uyokuphila abantu bayaphila nje uthi siphethe izwe lethu namakhosi kulapho nje uShembe ufike wabeka ama system yabo nje kwakhumuzwa sekuphakameni abanye ngwabuka no inhlobo yomuntu la kakhulu ufike uyakha la kuhlala abantu abakanje la kuhlala amakhosikazi ahlala kanje ngize yabo isystem leyo njalo eyakho umphakathi yempilo wakha isiko impilo wakho umphakathi bayabona ukuthi le system le umike yakapaka yaphumela ngaphandle la abantu ngake sibabuse ngoba manje bazobe sebene system yabo yokuphila uthi uShembe ekupheni kwalomthandazo Thabathi Gejulip uyabo ukunikeza isystem yokuthi mawuqeda ukuthandazaka ukuze uphile sebenza uyakugcizelela unika abantu isystem yokuphila yokuthi bangalambi bangabi nalutho khona abantu ababusa kodwa abanayo isystem yokuthi abantu ababaphethe fanele baphile kanjani leqiniso uShembe akazange afike nento ama handout ukuthi ngizonikhangeza cha usho kahle uthi sebenzani ukuze Thabo lento ekhuluma usuqedile iyangihlupha manje sike sayikhuluma la ngaphandle muya eJamangweni umuntu ezantsi oseJamangweni bokunamasimu lapho njalo kade sikhuluma noMahlase ngithi mina mubuka umagceke ubuka uMamadlala babeshanyela umzozo ekuphakameni bodabuka bebeyothenga esitolo beqaqa imali edukweni kuba ngathi imali yokugcina kodwa babe ngathembele emalini babethembele emasimini ikhona ingekho imali pension yayikhona ngalesikhathi ayingakabi khona lalela magceke noMamadlala bahlele ekuphakameni right unoyaluza ube nensimu yakhe eduze kwasenkanyizini uma ibisi ngikhuluma ngamantombazana manje ube nensimu yakhe eduze kwasenkanyizini ubesuka ngaphansi kwasemgodini ahambe njalo aze uncike enkanyezini ezansi kwenkanyezi maqonda enkanyezi kulimuno yaluza lapho ukekani unensimu yakhe basuke bayolimaphi ngale kwakabheka bezayo eduze kweNdiya bebelima khona bebengahambe bayocela labantu eJamangweni amakhosikazi wonke akhona ayinamasimu elimile ingakho ngithi ilungelo lokuphila uShembe wabathatha abantu wabanika ilungelo lokuphila wabanika amandla okuphila wangancika ngisho nasemnikelweni cha wathi baphilani la bazoyiphilisa bona bayiphilisa abantu ukube sanamathela kulona ingabe namhlanje ngisho lempe khona yokuthi sokhona manje imnikele nikelwa njalo ngamasabatha okuthiwa yini uthando ngabe uthando lusensimini amakhosazana emefika njalo uantu bebefika babefika kunamageja alele kaMayibisi athengwa amakhosazana kuyohlakula ensimini kabani kamphatha uMayibisi yezwa na bafika namadumbe abasuka nawe emakhaya akazowadla uMayibisi uzowatshala bafika nombila ngizokusekuthemba nje bafika nembewu ezotshala uMayibisi bayafika bona abadlula nangoke umenziwe ake ngizwe le voice note nje singakaphumi hayi nami ngidambingelele ubaba uNjomani ubaba Mahlazi ubaba uSampoti nami ngithi bakithi ngizwe indaba enkulu kunenyanga yezulu kwathi ngilinga nami ngisebuhleni ngangibika ngishaya isilwana zingihlupha lesilwana zingihlupha kanzima kepha engani mangifika lapha ngenyanga yezulu yaba senkosi yangithethisa kabuhlungu ngane zaphatheka ukuthethisa kwami
kwasuka yena bamahlase wadina ukuthi ubaba uyakuthethisa uthethisa lento hamba nayo ngempela kwabanjalo sasuka silwanekini ngiyabonga kwafakazwa nangawe ke Mshumayeli sihleli nawe la wawukhona yeah ingane hayi siyabonga asivalelise nangumenzi wesikhipha awu Sithambothi mfowethu siyabonga nakubalaleli bebonke cha Jehova kavume futhi siphinde sihlangane sihlephulelane nje kuleli ifa lasezulwini inkosi mayivuma siyobonana kwelizayo futhi amen mfundisi siyabonga uNkulunkulu uzovuma kwelizayo kuningi ngelizayo isabatha ngoba ilona lokugcina ngci namhlanje sibonge kakhulu abantu abasendleleni abaye enkonzweni zokukhumbula inyanga yezulu bahambe nenkosi nathi uNkulunkulu asigade emgwaqweni sizongena emgwaqweni sibheke la siyokhumbula khona umuntu omdala wasezulwini amen mevuma ngesonto sibona elizayo amen Ungalingi ugoke ngaphezulu kwentengo yamaboxa. Thenga iNescafe Classic Coffee 200 gram.